Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rubavu. Inkuru yarijije abanyarwanda benshi batandukanye. Iyi nkuru abanyarwanda bifashe ku munwa. Nawe niwumva iyi nkuru urahita ugira ubwoba, gusa urabe ufite umutima ukomeye. Inkuru rero yumvikanye mu karere ka Rubavu, ndetse abaturage batujwe mu midugudu ya Gasizi bavuze yuko inka zabo zapfuye, bakaba basigaranye inka imwe yonyine. Ubwo bavuga yuko ni imbogamizi kuri bo, ubwo iterambere ryabo ritashoboka badafite zino nka. Ubwo zino nka zabafashaga ibintu byinshi, ndavuga ibishingwe, ifumbire, bagahinga bakeza, bivuze ngo bakarya ndetse bagasagurira n'amasoko, bigatuma biteza imbere. Rero bakaba basaba nimba babashumbusha izindi nka kugira ngo iterambere ryabo ryiyongere. Ubwo bavuga yuko ubu ngo bahangayikishijwe no kubura ifumbire yo gufumbira imyaka ubwo bari guhinga nibeze. Bakaba basaba nimba bashumbushwa izindi nka kugira ngo iterambere ryabo ryaguke, cyangwa kugira ngo babone iterambere. Aba baturage ntago baba bishoboye. Aba baturage ni leta ibubakira, ikabatuza mu midugudu, ndetse ikabahereza n'ibyo barya, ndetse ikanabafasha mu iterambere ryabo. Rero bagize imbogamizi. Amatungo bahawe muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda yitaba Imana. Ni agahinda gakomeye cyane. Ubwo tuhita twikoza mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera. Nyirakajeneja Josephine wo mu murenge wa Rubengera, akarere ka Karongi, avuga ko yahawe inka muri gahunda ya Gira Inka mu mwaka 2015. Avuga ko iyi nka yamuhinduriye ubuzima. Ubu ngubu akaba asigaye ari umuherwe, cyangwa akaba asigaye ari umukire. Atuye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Uyu muturage rero avuga yuko yahawe inka muri gahunda ya Gira Inka mu mwaka 2025. Iyi nka yamuhinduriye ubuzima, ubwo yinjiza amafaranga angana n'ibihumbi 150 bya buri cyumweru. Ubwo iyi nka yabyaye inka zisanga 15, akagenda ashumbusha bagenzi be. Ubu ngubu akaba asigaranye inka zigera muri 4, ndetse akaba afite umushumba ahemba, akaba atunze urugo ndetse n'umuryango, akaba yishyurira abanyeshuri neza. Bivuze yuko arashimira perezida w'u Rwanda, ndavuga Paul Kagame uyoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aramushimira bikuye ku mutima, akavuga yuko yamufashije akamukora ku bukene. Ubu ngubu akaba atasaba umunyu, cyangwa akaba atasaba umugabo igitenge cyo kwambara. Akaba amushimira yuko yahaye abagore ijambo, ndetse akavuga yuko azahore ku ngoma, Imana ijye imurinda, ndetse Imana ijye imuba hafi. Ni umubyeyi wa twese utureberera impande n'impande. Ubwo rero iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ibyo byose mbabwiye ari incamake. Ubu ngiye kubaramburira amakuru mu buryo burambuye, ariko hari n'andi makuru nayo turi bukoreho. Bivuze ngo aya makuru nayo mu murenge wa Kayonza, abana bagera muri 35 bishoye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse butemewe n'amategeko. Ubwo bano bana badafite n'imyaka y'ubukure, bivuze ngo bari kuva mu ishuri bajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ka abantu baturage bari gusaba yuko inzego z'ibanze zahwitura bano bana bagasubira mu ishuri. Ubwo amashuri azatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 nibwo amashuri azatangira. Ariko ibi ntabwo ari byo byadugenzaga, turaza kubivuga mu itangazo rya NESA. Bivuze ngo reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rubavu, ndetse aho umuturage cyangwa abaturage muri rusange, reka mbavugire rimwe, bahawe gahunda ya Gira Inka Munyarwanda. Bakaba bari kuvuga yuko izi nka zapfuye, bakaba basigaranye inka imwe yonyine. Bano baturage batujwe mu kagari, mu mudugudu wa Gasizi, umurenge n'uwa Bugeshi. Ngira ngo murabyumva, cyangwa iyi nkuru mwarayumviseho. Niyo mpamvu rero nanjye nje kurambura ino nka kugira ngo mbabwire se izi nka zishwe n'iki. Ese ubundi izi nka veterineri yarazipimye? Ese izi nka zarashyinguwe? Ese izi nka zarariwe zapfuye? Ubwo nibyo tugiye kureba mu ino video kugira ngo tumenye nimba koko izi nka ndetse na leta yaremeye yuko izabashumbusha izindi nka. Abaturage batuye mu karere ka Rubavu batishoboye batujwe mu midugudu ya Kagesi mu karere cyangwa mu murenge wa Bugeshi, baravuga yuko babangamiwe nuko inka zabo zapfuye, bakaba ndetse bari mu gahinda gakomeye cyane. Ubwo bari gusaba ko bashumbushwa izindi nka. Gusa babahaye ihumure, cyangwa babwiye ati bihangane, bazashumbushwa izindi nka nizimara kuza, nabo bazahabwa izindi nka. Ni mu gihe batangiye kwiyandikisha kugira ngo bazahabwe
izi nka zihabwa abaturage muri gahunda ya gira inka munyarwanda. Bakaba bashimiye bahise bavuga ngo tubaye tubashimiye mu gihe dutegereje ibisubizo byanyu ba nyakubahwa. Ubwo turagaruka rero ku mukecuru, ubwo ndamwita umukecuru kuko no mu mama ukuze cyane yashimiye perezida w'u Rwanda, ndavuga Paul Kagame, ubwo yamuhaye inka muri gahunda ya gira inka mu mwaka wa 2015, nibwo yahawe iyi nka yo muri gahunda ya gira inka munyarwanda. Iyi nka rero yamugejeje ku iterambere ryinshi, ubwo asigaye yinjiza amafaranga 150 ku cyumweru, akaba afite inka 3 ndetse izindi akaba yaragiye azoroza abandi bagiye batandukanye. Akavuga yuko rero ubu ngubu rwose niyakenera igitenge ngo kibure, niyakenera kwambara ngo bibure. Akavuga yuko rwose yiteje imbere ku kigero cya 99%. Uyu mudamu rero akaba yabwiye abantu bose cyangwa akaba yagiriye inama abantu bose bahawe iyi nka ya gira inka munyarwanda kutagurisha izi nka, koko izi nka nizo zizabahindurira ubuzima, kandi izi nka bahawe nizo zizatuma bagera ku iterambere rirambuye. Nimba bakugenera inka kugira ngo igufashe warangiza ukayigurisha, bivuze ngo ibyo ni ibintu cyangwa ni igisebo kigayitse cyane. Nibwo uyu muturage yagiriye inama abandi bose bahawe gahunda ya gira inka cyangwa bahawe inka muri gahunda ya gira inka kujya bafata izi nka neza bakazigaburira kugira ngo zibone umukamo, kugira ngo nabo zibaheshe amafaranga. Iyi fumbire izi nka zitanga, ndavuga ibishingwe, bahinge beze ndetse basagurire amasoko kugira ngo babashe kwiteza imbere. Rero inkuru yari iyi ngiyi y'aba bantu bose bahawe gahunda ya gira inka munyarwanda. Umwe yahuye n'imbogamizi, inka zirapfa cyangwa inka irapfa, uyu we byaramuhiriye, inka yahawe kera cyane, ubu ngubu ikaba yaramubyariye umusaruro. Akaba yanashimiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Murakoze cyane gukurikirana ikiganiro cya Kidasamura TV Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mwarakoze kandi nanjye ndabashimira.